Salam, salamat melambi lako kita solanasang. Salamat si tamu lan renungan toraya. Edisi alo Senin tanggal 24 bulan pitu tahun 2025. Makure suma kilangan puang belana tontong bangpayan tu mamasena lako kita solanasang. Dolo ladi karang ya tujona pengkarangan mangka na papasanan kipuang ta lapaat tu sangatu latanai mempeladai tu kadan na puang matua lamai surat madatunna lata basa siala tanannung ya tege diona kadan na puang matua ta palaku pak tunduan ta mas sambayang o ambe puang matua puang tutuman paki lan suruga ambek mamase sialiu kaboro lako kami taumi. Kipudi sia kipakalabi tu sangami. Belana tontong kikanasai tu mintu pak tunduan siapa kaboro mi lako kami. Susi tupayan lako kaleki solanasang tudiona pak tunduan mi siapang rondong mi. Tu tontong bang tunduikan siau rondongkan lan katuangki. La bilan sang bongi masain na kinai umpelean jona batang kaleki angki madin milik lan melambi totemo belanna panganta mi nalan melambi ate laki basa sia laki nannu tu kadammi pasakekan solanasang kimadin tontong bata mak patungan mati kalemi. Ya mote tu pasambayangki tu kisorong umpotete puangki puang Yesu ya mo puang sia juru salamaki. Amin. Kadana puang matua latabasa lan melambi totemo ya tumangka dipilih lamai Amos pasala talu ayat kasera selako mapes 55. To Israel narampoi ukungan belana kakadakianna. Pak perangyan ni tu apa ia te dau lumintu benteng lan Asdod sia dau lumintu benteng lan tondok Mesir. Ami makada kumua sirampun komi dau mintu buntunna Samaria. Ami tiroi tu kamarukan kapua lan tanga-tangana siapa pakario riolan kotana. Ondong pitai naisan ni umpogau malambu na. Kadan na puang yamo tu to pasipapa pa pandasa siapa pakario rio lan mintu benteng na. Yamo to indesia tu kadan na puang ta puang. Nakua yatu uwali untikui tondok yatu kama bukuamu napalu rokkomo dialaimo diomai kalemu sia yatu bentengmu dilodoimo lamai. Indesia tu kadan napuang nakua susi ke misa tomangla unala ida dua buku witi. Batu sangira talinga lan mai sadang singa susi duka to Israel la dirampanan yamo tu totoro dio Samaria tu noko dao tetuk inan katindoan sia dao sambo malam makna bale-bale tanan ni talinga sia titanan sabiko milako batina Yakub kadan na puang ta puang. Kapenomban na mintu madandan maritik. Tongan na yangku ukung itu Israel belan na kapatodo tintingan na manasa laku parampoi duka kasanggangan tumai inan pemalaran Betel. Naurungan ditak-tak itu tanduk inan pemalaran anna tipesambak rokko padang atu ia to kura pokan tu banua pentionganan sola banua pentuanginan
sia la sanggang duka tu banua gading ondong pi labuda banua mangsan kadanna puang. Amin. Parampoi tu kamarusanna puang. Umpol leleanan tu disanga kameloan sia katonganan. Nenne mataku ki umparampoi lako to Buddha apa pole ke inang. Di isan mo kumua tau ia tomai tae nala perangi. Bak tubutung mataku duka ki laum parampoi tu kada belanna ditandai kumua tomakarra tulamale dinai umpokadai. Agan susi mo temai tu nenne umparopo ki lamale umparampoi tu kada katonganan. Atu yato diolili na Israel melo tu katuan na to Israel tae na kakurangan. Apa misa tu kasalan kapua dadi lantang tangana to Israel. Ya mo tu katang marurusan diona to sitoe pangka sia to sugi. Amos na sua puang matua umparampoi lako to Israel kumua lana pa pikitanan puang tu diona kama kuasanna. Belanna kama karasan pena Buddha tu to Israel tang maruru na pakesala tumai kadenna dio kalena. Yatu tosugi siato unampui pangka untemme elurokko to madyong sia to kalala. Pesiparan yamura te na urung puang matua urampa to Israel lako Asyur na dipali diolu. Karek dekan na puang na papayan belan na yatu bangsa na angga puang sia na pakaboro apatang umpak pekitanan pesiparan na puang. Nenek duka dadilan katuan agan susi temai. Buddha tu katang marurusan dadi belan na kausatuanan kale sia kamaram makarasan pena. Nasuaki puang lamale umparampoi susi na pugau Amos lako to Israel. Kumua tontong paralu ladi pak pesanan tu kadan na puang lako to mai totang natama mo pangada sia to makarra penanna yatu puang ta puang maruru laum papakani kasalanna tu totang maruru sia totang mengkatoba. Apa ya duka tu puang inang sundun duka mak pakaboro lako to maruru sia to mengkatoba anna tuo situru kadanna puang. Amin. Mak kursumangakan lan atu temang kami kamasiankan o puang. Bilan namang kau mukan mi ben atu sangat tu kinai umbasa siaun nanung ya tu diona kada pak pangada ia matu kamarusan penawa. Pasakekan solanasang o puang angki maadi numpugaw iya te pak pangada na puang ya matu kamarusan pena. Puang tutumampakilan suruga kipas sambayangan temintu sang sulurangki lan te jemaat laharoi kumua kamu laun pamatoto kan solanasang laun tingayo ya te diona pembangunan tumarasan di pogau lan jemaat ki. Susiduka tu sang sulurangki kedeni lan kamasakian o puang beni kamalekean anama din maleke belanna pak tunduan mi siapa pasake mi siapa sake duka ite pengkarangan laki poga ulan melambi totemo anama dindadi belanna panganta mi mintuna pangandoki opuang kisorong mati kalemi umpotete kan sangan na puang ki puang Yesu puang pela bakkasalangki. Amin. Rampoin de moto tu renungan toraya allo yate ludio mai jemaat laharoi Balikpapan na puang mora umpasakke ki
ketontong bangi tapugau siata turu tu mintu kadanna puang lan mintu allo katuanta. Shalom.